Idi Alokozaj, Reza Rahimi, Ahmadi, Kanijazi i Kohi će biti najistureniji napadači. Očekivati da se takav kontakt dosudi kao faul, ali evo sada prilike, nije bio predsjednik Hakim Kanaje. Napad Korejaca neće završiti i prilikom za postizanje gola, mada nije bio ni... O Koreji, pa rekao bih da je Koreja uvek tu negde u vrhu i vratit će u igru Mansur Norzai, golman reprezentacije Afganistana. Vraća lopta do golmana Koreje. Korner izvodi Baek In Woo. Odličan centar reprezentacije Afganistana, mada je to šut bio sa 4-5 metara udaljenosti i već izveden slovno udarac i žure po levoj strani ka šestercu protivnika. Korejci Hwang kasni tamo sa druge strane, čini mi se Yoon Do-young, tako je. Vreme je da se nastavi ova utakmica. I to pomalo srećno za reprezentaciju Koreje. Njegov šut ovo je prvi pogodak. Hamidi. Gužva tamo u petercu, završio na travi jedan reprezentativac Afganistana. Evo šanse za Afganistan i nema gola. Nema gola. Sada smo vidjeli sigurnu intervenciju golmana. Zaista je ovo bila sjajna. Ahmed Fawad Sultani, on se žalio neku povredu. Centralni igrač odbrane Afganistana. Samo 2-3 minuta, možda 7-8 minuta. 전방으로 길게 끊어냅니다. Dobar centar šut, evo šanse. Mansura Norzaia, ovo je bio zaista ozbiljan šut i pogodio je u glavu loptom. Ono što je najgore, pogodio u glavu Šabira Ahmada i ne bi valjalo sada da je uzdrmao golmana Lee Chang-woo. Duga lopta ka Kimu. Kim je bio u zaleđu protivničke odbrane. I odmah Korejci svaku i minimalnu grešku koriste Afganistana da napadnu. Izmene u reprezentaciji Afganistana i onoga što je prethodilo izmeni. Naravno da ne igraju maksimalno, ali svaki put kad pomisle mogu postignu gol, oni će uraditi sve da ga i postignu. Dobar centar šut, ali dobra reakcija je bila. Još jedan dobar centar šut, panika i nije je postigao prvi, dok je Jong postigao drugi gol na ovom turniru. Ko najaktivniji bio Roman Hamidi, igrač koji sada vodi napad reprezentacije Afganistana, ali njegov pas nije bio dovoljno i pokušat će da možda poraz jedne od... Korner za reprezentaciju Koreje. Ovo je bilo opasno. Ostaje 3:0. I visina je petom da zahvati loptu Kang Min Woo i umalo to bude
Rahmatullah Džafari, mislim da mu nije bilo nimalo ugodno dok je gledao kako lopta leti ka desnom gornjem. Dobar centar, šut, svaki korner je pola gola, pogotovo u ovakvim utakmicama. Lopta ka drugoj stativi upućena. Lopta ka Kimu, Kim, lepo ubacivanje u prostoru, velika šansa, čeka loptu pored nemoćnog Šabira Ahmada u gol. 4:0. U prazan prostor sa igraču, izmako je pažnji kroz sredinu Afganistancima, Junduna, aut je za Afganistan. Kohi. Sad možda prilike da se nešto osmisli u ovom napadu. Cilje da postignu bar jedan gol u ovom meču u kome definitivno se smešće još jedan ubedljivi poraz. Evo sada prilike da se ozbiljnije napadne po desnoj strani. Back in Wu, dobar centar šut. Pomalo 63%. Evo dobre prilike ponovo za Koreju. Yun Du-yong, 2 gola već postigao. Vreme da nekom jasesu. Prati ga koliko god može, a na tu protiv kompletne odbrane protivnika ne može ništa da uradi. Ali ovde Se malo prejaka, ali obrana Afganistana je istora za povući to prema naprijed. Mijenja se strana. Proći nigdje. Ovo je prvi pogodak